Mkomera machi. Sijasahau sana. Ntabwo ari ibagirwa cyane. Nimesahau kidogo tu lakini si sana. Nibagiweho gato ariko ntabwo ari cyane. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii. Nshimiye Imana kubw'uyu munsi. Tena nimefurahi kukuwa hapa. Kandi biranejeje kuba hano. Tena umebarikiwa kuniona leo. Nawe uhawe umugisha kubwo kumbona. Yaani kuna wenye wajaona hiyo kama ni muujiza. Hari abatarabona ibyo ko ari ibitangaza. Nimesema umebarikiwa kuniona. Ndakubwiye ngo wagasaniwe kugira ngo nanje umbone. Nimetoka Busia Tuesday wiki iliyopita. Navuye Busia kuwa kabiri w'icumweru gishize. Na nimekuwa Busia tangu December. Kandi nabaye Busia kuva mu kwezi kwa 12. Kwa hivyo umebarikiwa kuniona. Rero uragasaniwe no munsi kumbona. Watu wengi Kenya Nairobi bado hawajaniona. Abantu benshi muri Nairobi ntibarambona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikuambie umebarikiwa kuniona. Nshatse kugwira ngo numugisha kuri wewe kubwo kumbona. Kuna wimbo nataka kuimba ni wa Kiingereza. Hari abantu bashaka kuririmba icyongereza. Nataka kuimba. Kuimba. Arashaka kuririmba mu cyongereza. Mu kizungu. Unasema kwa sababu yeye anaishi. Kubera yuko iwe ahoraho. Kristo anaishi. Kristo ahoraho. Mimi ninaweza ishi. Nanje nshobora kubaho. Amen. Amen. Na mwisho nitaimba kidogo, stanza kidogo kwa sababu ya ujumbe ambaye niko nayo kwa sababu ndaza kuririmba gato kugira ngo inze kuja mu butumwa ngufitiye kino gitondo. Amen. Amen. Nilikuwa naimba kitambo nikiwa kijana kama Joshua. Kiri muto nararirimbaga nkingana na Joshua. But utanivumilia, si ndio? Ariko uranihanganira. Sasa mimi ni mkecuru. Ni umukecuru afite abuzukuru. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. And life is worthy living just because he lives. God sent his son. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. And life is worthy the living just because he lives. And because he lives, I confess tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worthy the living just because he lives. And because he lives, I confess tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worthy the living just because he lives. Amen. Kristo anashikilia siku zangu za usoni.
Kristo afashe mu biganza bye minsi yanje. Na ndio maana maisha ni ya muhimu kuishi kwa sababu Kristo anaishi. Nico gituma ari by'agaciro kubaho kuko Kristo ariho. Siishi kwa sababu mtu anaishi. Ntabwo ndiho kuko umuntu ari abishaka. Siishi kwa sababu mtu amenipatia pesa ya kuishi. Sindiho kuko ari uwampaye amafaranga kugira ngo mbeho. Siishi kwa sababu mtu ananiangalia aone vile ninatembea. Sindiho kuko ari umuntu ntegurira kugira ngo arebe ingene ngenda. Ninaishi kwa sababu Kristo ndiho kuko Kristo ariho. Na ninashukuru Mungu. Kandi shimishimiye Imana. Nimewaona ndababona vijana ambao niliwajua wakiwa vijana sasa ni wazee. Abasore nabonye ari batoya none bamaze kuba abantu bakuru. Na nimeshukuru Mungu. Kandi mihimbarisha Imana. Wale ambao tulikutana kule Harvest. Abo twabanye muri Harvest. Chini ya askofu wangu Muhima. Munsi y'umushumba Muhima. Pamoja na mtumishi wa Mungu siku hizi ni Reverend anaitwa Justin. Na Reverend Justin. Nashukuru Mungu kwa sababu ya maisha yenu. Ndashima Imana kubwanyu. Ukitaka kuona uzuri wa Kristo, nushaka kubona ubwiza bwa Kristo, ni lazima, kizungu inasema uwe persistent. Ube uwihangana. Uwe persistent. Ube uwihangana. Unaweza panda, ushobora kubiba, chakula ikose kumea, ariko imbuto zigatinda kumera. Hutakosa kulima kesho. Ejo ntuzareka guhinga ngo ubwizambere zitameze. Kwa sababu haikumea, utalima. Kuko bitari bikwiriye rero ugomba kukomeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa vijana wangapi wako kwa hii kanisa? Ni basore bari muri rusengero. Inua tu mkono vizuri. Vijana. Abasore. Ukifanya hivi haujui kama wewe ni kijana ama wewe ni. Nukuwa ngo abasore na abatarubaka. Muzamura abakobwa abahungu aje. Ukiona yule anainua hivi ajui kama yeye ni kijana. Nukuwa ngo utazamura ukuboko. Nimesema uinue mkono hivi. Zamura ukuboko utarashaka. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna maneno mawili matatu kwa sababu ya wewe kijana. Hari amagambo abiri cyabura atatu kubgawe wewe wa musore. Ambayo ningependa nikuambie. Nashaka kugira ngo mbashe kukubwira. Kitu cha kwanza cha kijana. Ijambo rya mbere rijanye umusore. Ni vizuri upange maisha yako. Ni byiza kugira ngo utegure ubuzima bwawe. Siku hizi ino minsi ama nataka ufanye utafiti ujiulize hii gitara si gitara. Sio gitara. Amateraniro. Sio materaniro. Sisirimba. Ndashaka kugira ngo uwige uvuge ngo iki gisirimba. Hii gisirimba ilianza na nani? Kora ubushakashatsi iki gisirimba cyatangijwe nande? Unajua ama wewe kwa sababu ulipata wakifanya wakicheza hiyo gisirimba, wewe pia ulianza. Hata kuna mtoto wako pia wengine wameoa hapa wadogo watoto pia wako tu pale, si ndio? Lakini ilianza na nani? Wewe ureke gusa kubyina gusa tekereza uwatangije. Na alianza kwa sababu gani? Kandi yabitangije kubera iyihe mpamvu. Enda ufanye hiyo homework. Genda ukore uwo mukoro. Usifanye kitu kwa sababu watu wanafanya. Tukaza ukora ikintu kuko abandi bazi. Jua ni kwa nini inafanywa? Manzu umenye ngo ese gikorwa kubera iyihe mpamvu. Alafu mimi pia nataka niifanye. Nawe ubone kugikora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kijana una nguvu ya kulima na kupanda. Umusore ufite imbaraga zo kubiba zo guhinga no kubiba. Una nguvu. Ufite izo mbaraga. So katika maisha ya ujana. Rero mu misi y'ubusore. Kesho naongea tu 2-3 siku nyingine utaniita mkutano. Ndi munsi muzampamagara nk'urubyiruko nze kuganira namwe. Amen. Amen. Kuwa mtu ambaye unajipangia maisha. Ugomba kuba umuntu utegura ubuzima bwawe. Ni nani unataka kukua kesho? Urashaka kuba nde ejo? Mwenye alianzisha gishirimba, watangije igisirimba, nafikiri alikufa hata miaka iliyopita. Birashoboka yuko yaba takinariho. Lakini bado iko. Ariko igisirimba kiracyariko gisirimba. Kwa sababu alianzisha. Kubera yuko yatangije. Wewe umeanzisha nini? Wewe niki watangije? Yenye tutasikia. Iyo abantu bazumva. Na tuifuate. Kandi bagikurikire. Na tuishi tukiifanya. Kandi tuzabeho mu buzima tugikora. Kijana. Wewe wa musore we. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona ile ng'ombe ambayo inawekewanga hapa kulima? Urabona ibi bimasa biza bihinga? Ninajua nyinyi wote mnajua ng'ombe. Ndabizi ko mwese muzi nka. Ng'ombe wale wa kulima. Zanka zo guhinga. Kuna ikifika miaka fulani haiwezi lima, si ndio? Harayizigera mu myaka runaka ntibashe guhinga. Wanatoa hiyo nira.
nuko bakagikuraho cya kintu kihambiriwe ku ijosi. Hiyo jembe ya kuvurutana zikilima. Iyo suka ikava kuri yo. That means bishaka kuvuga ngo jana una nguvu ya kufanya vitu. Wa musore we none ufite imbaraga zo gukora ibintu. Usitumie ujana wako kuharibu maisha yako. Kandi ntugakoreshe imbaraga z'ubusore kwangiriza ubusore bwawe. Kwa sababu siku zinakuja. Kuko iminsi iri imbere utatamani ulikuwa kijana. Uzatangira kwifuza kuba umusore. Amen. Amen. Kuwa na maono. Gira iyerekwa. Hiyo ni ya pili. Ubwo n'ubwenge. Kuwa na maono. Gira iyerekwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa na responsibility. Gira tanga umwanya wawe igihe cyawe. Yeah. Uwe mtu ambaye unaweza wajibika. Ube umuntu ufite icyo yashobora kubazwa. Cyabura ufite icyo abasha gukora. Na ya mwisho. Icyanyuma. Tengeneza jina lako. Rema izina ryawe. Kuna watu hapa majina imeharibika. Hari abantu benshi amazina yabo yakwamye yabaye nabi. Hakuna mtu anaweza kukuamini kwa nafasi yoyote na mahali popote. Taubasha kukwizera ahantu hari wo wose no kukindi cyari cyo cyose. Ukiingia kwa chumba ya mtu kila mtu ako na wasiwasi. Ni winjira mu cyumba cy'umuntu umuntu wese yamagira kerere. Si ni ukweli? Bwana Yesu asifiwe. Kama walikuwa wameacha simu vile wameacha hivi kila mtu anatafuta simu yake. Kuko umuntu yibagiwe telefone hano ari wowe hasigaye umutima ukamuhagarara. Na haya yako mpaka kanisani. Kugeza n'ubu biracyari ko bikorerwa mu rusengero. Kwa nini tutafute security kanisani? Kuki dushaka abashunga umutekano mu rusengero? Kwa nini tuweke security? Kubera iki dushaka abacunga umutekano? Waangalie ni nani anatoka na kitu ambaye si chake. Murebe nimba hari umuntu ushana ikintu kitari iki gitangaza ntaho hayi wandika. Tunaomba lakini watu umwe babiri batatu. Unaomba lakini bag yako iko kwa mkono. Umuntu akaguma gasenga ari kwagatiye gasakoshiki. Maana ukiweka chini kuko nuishira hasi utapata hauna transport ya kurudi nyumbani. Uraza kwisanga udafite n'amafaranga gusubiza mu rugo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ukweli ama ni uongo? Nukuri cyabura si ukuri. Nukuri. Ambia mwenzako tengeneza jina. Bwira mugenzi wawe ngo tunganya izina ryawe. Na hauwezi tengeneza jina, kunaye yule anaweza kukusaidia. Kandi si ntubasha kubikora wenyine ariko hari ubasha kugufasha kurikora. Na ndio injili ama neno nataka kukuambia leo. Kandi nibwo butumwa ngufitiye kino gitondo. Kile unahitaji icyangombwa ukeneye ni Yesu. Ni Yesu. All you need. Nuwo wenyine gusa. All. Kizungu inasema all you need. Yani kila kitu unahitaji. Ikintu cyose uracyifuza. Yote unayohitaji. Byose urabyifuza. Ni Yesu. Ni Yesu. Byose wifuza ni Yesu. Amen. Amen. Tutafungua Mathayo 11. Mathayo 11. Na ukifungua wacha niimbe wimbo. Nilisema nitakuimbia. Nakubuye ngo no munsi ndaririmba. Tena nitachunga muda vizuri sana. Kandi ndakoresha igihe canje neza cyane. Nimebaki na kama dakika 20. Hasigaye iminota nk'ingahe? Amen. Amen. All I need is Jesus, the Lord who died for me. Many days I lived in sins, I could not find the way. But the voice of Jesus was settled in my soul, and I feel the Spirit moving in my soul. All I need is Jesus, the Lord who died for me. Many days I lived in sins, I could not find the way. But the voice of Jesus got settled in my soul, and I feel the Spirit is moving in my soul. Jesus Christ was preaching, and many walked away. Days and nights he testified of the Lord's loving hand. We should join the singing and give salvation joy. All I need is Jesus, the Lord who died for me. All you need is Jesus. Ukenewe ni Kristo.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani atatusomea kwa Kiruga? Nindi washobora kudusomera muri ururimi? Matayo 11. Matayo 11. Tutaanzia 20. Tutaanzia hapo 24. Umurongo wa 24. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomo. Sorry. Sio Matayo. Yeah. John chapter 11. Yohana, mumbabarire ni Yohana 11. Yohana 11. 11:24. Yohana 11:24. Maria aramubwira ati, Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, nije kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Rudia tena. Yeah. Twongere kandi dusome. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka ku muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, nije kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaruka tusome 42. Dusimbukire ku murongo wa 42. 42 and 44. Nuko bakuraho igitare. Paka 44. Yes. Nuko bakuraho igitare, Yesu arararama aravuga ati, Data, ndagushimiye yuko unyumvise. Ubwanje narinzi yuko unyumva iteka. Ariko mbivugiye kubw'abantu bangose, ngo bizere yuko ari wewe wantumye. 43. Amaze kuvuga ibyo, arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro, soka. 44. Wari upfuye arasoka, azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gifutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Amen. Baba wetu, tunakushukuru kwa sababu ya hili andiko. Mana turagushimiye kubw'iki cyanditswe. Tunakuabudu maana wewe ni Mungu. Twongeye kandi kukuramya kuko ari wewe Mana. Nena pamoja na nafsi zetu. Ganiriza ubugingo bwacu. Roho wako mtakatifu atuhudumie. Mwuka wawe wera adufashe. Asante Bwana. Rakoze Yesu. Uinuliwe na uhimidiwe. Shirwe hejuru kandi uhimbazwe. Kwa utukufu wa jina lako. Kubw'icubahiro cy'izina ryawe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Mw'izina rya Kristo turabisenze. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii jambo wewe umesoma siku baada nyingine. Ndabizi ko iri jambo urisoma kenshi. Nafikiri si mara ya kwanza kulisikiza. Tekereza yuko atari bwo bwa mbere uryumva. Si ni kweli? Ego. Lakini kila siku na kila dakika, ariko buri munsi na buri munota, neno la Mungu huwa linakuwa mpya. Ijambo ry'Imana rizaribarisha. Kwa sababu ufunuo huwa inakuwa tofauti. Kuko iyerekwa riza mu buryo butandukanye. Sasa weka kando ile wewe unajua. Wewe fata ivyuzi use nubishize ku ruhande. Unajua nilipata habari Reverend aliniambia kunaye masomo ambaye anafundisha. Umushumba yambwiye yuko hari isomo muri mu mwiga muri no minsi. Mara mingi watu wanajua Kristo lakini hawajamuelewa Kristo ni nani. Abantu bavuga Kristo ariko ntibarasobanukirwa Kristo wariwe. Na katika jamii zetu, kandi mu miryango yacu, wengi wako hapa hawajaokoka. Abantu benshi bari hano navuga ko benshi baba bataranakizwa. Yeah. Kwa sababu gani? Kubera iye mpamvu. Alizaliwa, yaravutse,
babaka akiwa mchungaji. asanga ise n'umwungeri. Amezaliwa akapelekwa kanisani. Ngo avuke bamujana mu rusengero. Amezaliwa akafundishwa gitaramo. Ngo avuke bamutoza gitaramo. Kwa sababu baba anapenda kanisa, ni lazima uende kanisani. Kubera yuko umuvyeyi yakunda itorero, nawe ni birakwiriye ngo kuna wale wanakuja church kwa sababu ya sheria za nyumbani, lazima uende kanisani. Harabaza mu rusengero kubera amategeko yo mu rugo ababwira ko bagomba kuja mu rusengero. Na ataishi akijua yeye ni Mkristo ameokoka. Kandi rimwe na rimwe aziza kwibwira yuko ari umukristo wakijijwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana kanisani watu tumeacha kuita uokovu, kuita altar call ya watu kuokoka. Nico gituma mu itorero akenshi tutagira umwanya wo guhamagara baza kwakira hatuiti. Tiduhamagara. Kwa sababu tunafikiria kila mtu ako kanisani. Kuko twibwira yuko umuntu wese uri mu rusengero amekubali Yesu ni Bwana. Yakiriye Yesu nk'umwami. Ameokoka. Yarakijijwe. Lakini uokovu ni nini? Ariko agakiza niki? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uokovu ni nini? Agakiza niki? Si kuzaliwa kwa sababu ulizaliwa ndani ya dini. Si kuba waravukiye mu bantu bafite abayoboka Mana. Romans chapter 10 verse 9. Ukienda kwa Warumi hapo Abaroma igice cha 9 inasema igice cha 10 mu murongo wa 9. Kwa kukiri, kubwo kwatura, kwa kinywa chako, kubw'akanwa kawe, kwamba Yesu, kuko Kristo Yesu mwana wa Mungu, n'umwana w'Imana, na alikuja kandi akaba yaraje, akakufa, arapfa, na akafufuka, arazuka, na uamini, byarangiza ukabyizera ibyo kwa moyo wako, ukabyizeza umutima wawe. Hiyo ndio kuokoka. Nguko gukizwa. Otherwise uko kanisani 10 years, 20 years. Habe nubwo waba ufite imyaka 10, 20 mu rusengero. Tuna dance na wewe pamoja kisirimba. Tukabyina nawe igisirimba hamwe. Lakini siku ikifika, ariko umunsi nugera, hautakuona mbingu. Tuzabona ijuru. Hatuoni mbingu kwa matendo. Ntabwo tubona ijuru kubw'ibikorwa. Tunaona mbingu kwa kuokoka. Tubona ijuru kubwo kwizera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesoma historia ya Martha na Mary. Tusomye aya magambo. Ukienda pale mwanzo, usomye ari ya uhereye imbere. Maria alipenda kukaa kwa miguu ya Yesu. Yashatse kuba munsi y'ibirenge bya Yesu. Lakini Martha, ariko Martha alipenda shughuli za nyumbani. Yashatse kugira ibikorwa byo mu rugo. Na zote ni mzuri. Kandi byose ibyo bakora ni byiza. Si ni ukweli? Yego. Wakati tunaenda nyumbani tunatarajia mtu amepika chakula. None se nidusubira mu rugo ntitukenera yuko agira udutegurira ibiryo. Tunatarajia kuna mtu atapika chakula. Turizera ko ari umuntu turifuza ko agira utegura ibiryo. Lakini unajua ni mzuri sana. Ariko urabizi ni by'agaciro cyane. Ukianza kufuata hii maandishi. Uyitangiye gusoma icyanditswe. Walijua bari bazi Yesu ni rafiki, ni inshuti ya Lazaro. Kwa hivyo ukiwa na rafiki, ufite inshuti, dakika yote ukiwa na shida, igihe cyose ugize akabazo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si unapiga simu, uzumuhamagara, unatarajia ule rafiki akuje mara moja. Ya inshuti yanje ndayikeneye ngo ingereho. Amen. Amen. Unatarajia, urabyifuza, moyo wako inakuambia, umutima ukakubwira ngo vile nimepiga simu, ubwo namuhamagaye, mama huyu lazima atakuja. Uyu muvyeyi araza tu. Utasikiaje wakati umeitana? Uzatekereza uzabyumva gute mu gihe uzaba wahamagaye? Na huyo mtu anachukua siku 4. Uwo muntu akagira iminsi natakugeraho. Na ni rafiki yako kabisa. Kandi ni inshuti yawe cyane. Ndiye akuje kukuona. Kugira ngo aze kukubona. Sivyo ndio Biblia inasema? Si uko Biblia ivuze? Ama unajua mimi nimesoma. Mimi huwa sipendi kusoma Biblia yangu. Njewe nza nkunda ngo abandi bari bo basoma. Huwa napenda nikienda hapo mahali wasome Biblia ya pale. Nza nkunda ngo nisha ahantu basome uriri mu rurimi bumva. Biblia inasema walikuwa marafiki na Yesu. Biblia iravuga ngo bari inshuti na Yesu. Na kwa sababu alikuwa na rafiki ya Yesu, kandi kuko bari inshuti na Yesu, haikusimamisha yeye kuwa mgonjwa. Tibyatumye batarwara. Biblia inasema Lazarus alikuwa akakuja wakati Lazaro ararwara. Na akakuwa mgonjwa. Ararwara. Nilisikia ushuhuda mama akisema hapa. Numvishuhamya muvyeyi yavuze hano yuko yari yararwaye. Amen. Amen. Unaelewa maana ya kuwa mgonjwa? Huelewi. Usobanukirwa kurwara icyo ari cyo. Ukienda hospitalini unaona kama wagonjwa wote
wewe ukiwa kwako unafikiri wewe ndio mgonjwa. Rimwe na rimwe iyo uri mu rugo warwariye mu rugo utekereza ko ari wowe urwaye gusa. Na unaweza hata tembea hivi ukisikia mimi ni mgonjwa sana. Kandi ukaza wumva ari ukuni nyine wogenda kubera kurwara. Ukafika hospitalini unapata mwingine hata ameshindwa kupumua amewekewa mashine. Ariko nugera mu bitaro uzasanga abandi bashizwemo imipira yo guhumekeramo. Utapona mara moja. Uwo mwanya iya uzumva ari. Kwa sababu wewe si mgonjwa kama yule. Wewe kuko utarwaye kimwe nuriya. Amen. Amen. Kwa hivyo Lazarus alipokuwa mgonjwa walijua Yesu atakuja mara moja. Lazaro rero amaze kurwara bashikiwe bamenye ko Yesu nibamugeza amakuru ahitaza. Lakini Biblia inasema Yesu alichelewa. Ariko Biblia iravuga ngo Yesu arakereza. Amen. Amen. Mpaka Lazarus akakufa. Kugeza ubwo Lazaro yapfuye. Yesu hajakuja. Yesu ntaraza. Wakaomboleza wakisema batangira kurira bavuga ngo wacha kutungoje siku moja mbili labda Yesu atatokea. Batereka turebe iminsi ibiri turebe ko Yesu yoza. Na tunajua anaweza muombea akiwa maiti na kandi atapona. Turabizi habe nubwo yasanga ari umurambo ya usengera ukahaguruka. Yesu hakupika. Yesu ntiyaje. Mpaka wakazika. Kugeza ubwo bashinguye. Yesu bado hajafika. Yesu ntaraza. Siku ya kwanza ikaisha. Umunsi wa mbere uratambuka. Yesu hajakuja. Yesu ntiyaza. Ya pili ikaisha. Umunsi wa kabiri urarangira. Yesu hajakuja. Yesu ntiyaza. Ya tatu ikaisha. Umunsi wa gatatu uraza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama Biblia yako inasemaje? Wewe cha Biblia yako ikubwira. Yangu nafikiri inasema alikuwa amezikwa siku 4. Biblia iravuga ngo yaragize iminsi 4 mumva. Ndio Yesu akakuja. Yesu abona kwizana. Amen. Amen. Yesu alipokuja mtu wa kwanza alikutana naye alikuwa na Yesu aje umunsi wa mbere uwo bahuye nawe ninde? Yule alikuwa anapenda jikoni, raundi alikuwa kwa mlango. Marita yakundaga igikoni, Maria nawe yakundaga kuba mu birenge bya Yesu. Lakini siku hiyo Yesu alikutana na Marta. Ariko uwo munsi noneho Yesu ahura na Marta. Marta akamwambia. Marta aramubwira ngo ungekuwa hapa. Iyo uza kuba hano. Ndugu yangu hangekufa. Musaza wacu ntaba yapfuye. Lakini ninajua ariko ndabizi siku ya ufufuo umunsi w'izuka. Oh hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri uelewe siku yako ya ufufuo ni gani. Ugomba kumenya umunsi wawe kuzuka ni ryari. Yeye anajua tu siku ya ufufuo. Iwe gusaza umunsi wo kuzuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akamwambia. Yesu aramubwira ngo ukiamini. Nunizera. Ambia mwanzako ukiamini. Gira mugenzi wawe ngo niwizera. Kumbe huyu Yesu ni mtamu ukiamini. Uniwizera. Lakini usipoamini ariko nutizera utaziona tu kwa jirani. Nukuzoza birangiriza kubandi. Utashuhudia tu jirani anasema. Uzahamya gusibiza biri kubandi. Na mnakuja kanisa moja. Kandi muzamuza mu rusengero rumwe. Mchungaji ni mmoja. Umwungeri numwe. Ibada ni ile. Iya materaniro namwe. Ama uko na special ibada special? Na hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ibada wengine wanabarikiwa na wewe unabaki. Wewe muri ayo materaniro abandi bagafashwa wewe ugasigara gutyo udafashijwe. Kwa hiyo ibada wengine wanabadilika na wewe unabaki. Wewe muri ayo materaniro abandi bagahinduka wewe ugasigara udahindutse. Kwa hiyo ibada wengine wanainuliwa na wewe unabaki. Muri ayo materaniro abandi bakazamurwa. Mchungaji ni mmoja. Kandi mufite umwungeri umwe. Yesu ashimu. Amen. Tofauti ni nini? Itandukanirizo ririhe? Tofauti ni kuamini. Itandukanirizo ni ukwizera. Wewe unaamini nini? Wewe wizeye iki? Hallelujah. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unajua Biblia inanitamu sana. Imva Biblia iraryoshye cyane. Nafaa ukue sure. Ugomba kuba ufite ubushishozi kumenya neza. Yesu alimwambia nini Mary? Ukabwira ni gute yabwiye Maria? Mary 42. Murongo wa 44. Mwambia. Iwe na kabiri nako. Umurongo wa 42. Yesu alikuwa anamwambia Mungu. Yesu amagambo yavuze. Ninajua. Nuko bakuraho yes. Kizungu inasema I know that you always hear me. Ubganje narinzi yuko unyumva iteka. But I said this for the benefit of these people. Ariko mbivugiye kubgaba bantu. Bangose. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The benefit of these people standing here. Inyungu nuko aba bantu bumva ibi. That they may believe. Nukugira ngo bizere. That you send me. Kandi bagire gute. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.
ili waamini kwamba umenituma. Bamenye ko ari we wanohereje. Kujua Yesu ni ngumu ndugu yangu. Kumenya Yesu biragoye. Angalia hawa watu wamekaa na Yesu, wamekula na Yesu. Deba abantu bagendanye na Yesu, basangira na Yesu. Amefanya miujiza wakiona. Yakoze ibitangaza babireba. Wametembea pamoja na yeye. Bajanye nawe. Rafiki ya ndugu yao Lazaro. Ikanda kabari nishuti yabo ya Lazaro. Wamepikia, wamekula pamoja. Nuko bakasangira byose. Lakini bado hawamuamini. Ariko ntibaramwizera. Ndio maana Yesu anamwambia Mungu. Nico gituma Yesu yavuzana amagambo. Nimeomba hivi kwa sababu ya hawa watu. Aravuga ariko asenga, aravuga ngo ibi ndabisabye ndabikora kubera aba bantu. Ili waamini umenituma. Bizere ko wantumye. Yesu anasema jua huo unanisikia. Aravuga ngo njewe sanzwe mbizi kunumva. Tunapomba kweli. Najua mema kwa najua wayafanya. Amen. Yesu anasema ninajua ninapoomba wewe huwa unasikia. Ndabizi neza iyo senze kunumva. Lakini leo kwa sababu ariko uyu munsi kubera iyi mpamvu ya hawa watu, yaba abantu, Yesu akamwambia Martha na Mary, nuko abwira Maria na Maria, arababwira ngo nimwizere mutaona utukufu wa Mungu. Murabona ubwiza bw'Imana. Ukiamini, niwizera, utaona utukufu wa Mungu. Urabona ubwiza bw'Imana. Ukiamini, niwizera, utaona utukufu wa Mungu. Urabona ubwiza bw'Imana. Ukiamini, niwizera, utaona utukufu urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Amen. Amen. Yesu anashangaa. Yesu atangazwa. Nimewaambia mimi ndio ufufuo. Narababwiye ngo ninjewe kuzuka. Mimi ndio uzima. Kandi nije bugingo. Haleluya. Amen. Uzima tunayo kwa sababu Yesu ako ndani yetu. Ubugingo tubufite kubera ko Kristo ari muri twe. Ndio maana nakwambia unahitaji Yesu. Nico gituma nakubwiye ngo ukeneye Yesu. Hakuna kitu kingine. Nta kindi ukeneye. Ndoa ambayo umejenga papa, umuryango wubatse nshuti, ndoa mzuri yenye mmejenga juzi, urugo mwubatse ejo, mnahitaji Yesu. rukeneye Yesu. Yesu akikaa katikati yenu, Yesu naba hagati muri mwe, mnapotazamana kandi ubwo murebana, unaona Mungu ndani yako, ukabona mugenzi wawe ari mu Imana, na yeye anaona Yesu ndani yako, bakabona Kristo ari muri wewe. Ndoa inasimama, nicyo gituma urugo rukomera, inajengwa kwa msingi kuko byubatswe ku mufatiro, Yesu akiwa hai. Yesu ari muzima muri mwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Shetani hana kitu yake. Satani ntacyo bagufiteho. Biblia inasema Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa. Biblia iravuga ngo isi Yesu cyaburi Imana niyo soko y'urugo. Pale katika shamba la Eden, hariya mu ngobyi muri Edeni, wakati alikuwa amemuumba Adamu na akaona Adamu hafai, ubwo yabonaga Adamu akariko akabona ameishi maisha ngumu, akabona ari mu buzima bugoye. Imani ishimwe cyane. Amen. Mungu akaangalia akasema huyu mtu hataweza kutoboa. Imana iravuga ngo uyu muntu ntagera hazaja. Ninahitaji kumpatia maua, ariko ndashaka kumuhereza indabyo. Ninahitaji kurembesha maisha yake. Ndashaka kugira ngo ntake ubuzima bwe. Nitamtengenezea, ndamuremera. Oh, haleluya. Amen. Mungu hakusema nitaumba. Yavuze ngo alisema nitamtengenezea. Na ilichukua Mungu nafasi. Kandi byatwaye Imana umwanya. Unajua walisema tu let's make man. Kuumba na kutengeneza ni tofauti. Ikifika kwa mwanaume ilikuwa let's make man. Yeah. In our own image and likeness. Kwa hivyo Yesu alikuwa pale, Roho Mtakatifu alikuwa pale, na Mungu alikuwa pale. Na wakatengeneza mwanaume. Imana, umwana, umwuka wera, Adamu aremwa, byose byari bihari. Na huyu mwanaume akapewa mamlaka. Kandi uwo muntu ahabwa ubushobozi. Nataka ujue Kristo. Ndashaka ngumenye Kristo. Maana ukijua Kristo utachukua mamlaka yako. Numenya Kristo uzajana ubutwari bwawe. Biblia inasema mwanaume alipewa mamlaka. Biblia iravuga ngo umugabo ahabwa ubwo butware ya kukuwa na dominion, no kutegeka byose. Amen. Na kila kitu ilikuwa chini ya miguu zake. Kandi ibintu byose byari munsi y'ibirenge bye. Sasa wewe ulikuwa unatembea huko katika shamba la Eden. None se uri kugenda mu ngobyi. Ulikuwa unaongea na simba na anasikia. Wabwiraga intari kumva.
Yesu ashimwe. Amen. Simba anakusikiza, unamwambia pale ndio kwako kaa. Ntare ukayibwira ngo iwawe ni hari yagumaho ikumva. Ndovu anakusikiza. Inzovu ikumva. Maana Biblia inasema Mungu alikupatia mamlaka. Kuko Imana ijambo rivuga ngo Imana yamuhaye ubutware. Ukakae na utawale. Kandi ubaho kandi utegeke. Utawale. Utegeke. Haleluya. Amen. Lakini na mambo hayo yote akaona haifai. Ariko Imana iza kubona ibyo byose bifite icyo bibuze. Ariyo kindu. Hariyo ikintu. Yesu ashimwe. Amen. Ariyo kintu kimwe. Hariyo ikintu kimwe ambacho hakiko kitariho. Na Mungu akasema na nitamtengenezea. Imana iravuga ngo ndamutengenezera. Mtu ambaye umuntu kutoka kwa ubavu wake uvuye mu rubavu rwe. Kwa nini ukutoka kwa kichwa? Kitu mtavuye mu mutwe. Yesu ashimwe. Amen. Ukijua Kristo unachukua nafasi yako na unaishi. Umenye Kristo uzumenye umwanya wawe ukauhagararamo. Si ati roho akitawala naanza kuongea katika lugha, ninasahau nikirudi nyumbani mimi ni nani. Ni sukuwa gusondazano mvuge mu ndimi ariko ngo nisubira mu rugo ngo nanirwe kumenya uwo ndiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kila mtu ana nafasi yake katika Kristo. Umuntu wese afite umwanya we muri Kristo Yesu. Mke aweze kupata anointing ipite ya mume wake. Umugore ntashobora kugira amavuta ngo arenga y'umugabo we. Akirudi nyumbani nasubira mu rugo ako chini ya huyo mume. Agomba kuja munsi y'ubuyobozi bw'umutware we. Awe ni president, yeye anaongoza inzi mzima. President yobora igihugu cyose. Akirudi nyumbani anasema ariko yasubiye mu rugo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hivyo ndivyo vile Mungu alifanya. Kwa niko Imana yabishizeho. Na Biblia inasema ni lazima tumpende Kristo. Biblia iravuga ngo niyo mpamvu tugomba gukunda Kristo. Akawaambia, arababwira ngo Bwana Mungu, Mana yanje, ninaomba tu kwa sababu ya hawa wenye wamesimama. Ikinteye gusenga gusa ni kubwaba ngaba bara. Ili waamini. Kugira ngo babashe kwizera. Amina. Amen. Na Biblia inasema na akawaambia, Biblia iravuga ngo arababwira. Fungueni. Aravuga ngo ni mumuho. Toweni mawe katika kaburi. Nimukure ibitare kuri iyo mva. Toa mawe katika kaburi. Nimukure urutare. Wakasema hapana. Bakavuga batoya. Unajua huyo mtu atananuka. Urabizi yuko uyu muntu ariko anuka. Kana mata mmoja ndiye anarudi kusema hiyo maneno. Unajua huyu sasa amenuka. Uzi yuko uyu nguyu yamaze kunuka. Amekaa hapo siku 4. Iminsi 4 ari mu mva. Yesu akasema nimesema. Yesu arababwira ngo navuze ngo toeni mawe. Nimukure urutare. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kuna watu wamekataa kutoa mawe. Hari abantu banze gukuraho ibitare. Vitu zako zimekufa lakini ukiambiwa hii ndio suluhisho unasema hapana. Ibintu byawe byarapfuye ariko bavuga bati kuraho urutare utoya. Amani hamuna ukiambiwa shida ni unasema hapana. Bakubwira bati kibazo ni ngo ya. Afadhali uendelee kukaa na hiyo mawe. Ahubwo ugahitamo kuba uri munsi utwikiriwe n'urwo rutare. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uweze kufufua vitu zako zilizokufa. Kugira ngo bashe kuzura ibintu byawe byapfuye. Ni lazima tukubali kutoa mawe. Intambwe ya mbere ni kubanza ugakuraho urutare. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na inakuja kwa kuamini. Kandi biza kuko kwizera. Na baada ya kutoa mawe, kandi urangije gukuraho urutare, Yesu akatamuka. Yesu avuga ijambo. Lazaro, aravuga ngo Lazaro, kwa sauti, kwijwi rirenga, toka, vamo, kanguka. Yesu ashimwe. Amen. Na Biblia inasema, Biblia iravuga ngo alipotoka, amaze kuvamo, alitoka akitembea hivi, sio? ngo nuko yavuye magenda genda. Biblia inasema alitoka akitembea. Inasema hivyo. Biblia iravuga ngo yavuye magenda. Alitoka akiwa amefungwa. Biblia iravuga ngo yavuyemo agihambiriye. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaweza kaa kanisani miaka nenda miaka nyingi. Uzi yuko ushobora kugira imyaka myinshi mu rusengero ariko uhambiriye. Lakini umefungwa. Ariko uhambiriye. Ukazugenda uhambiriye. Ulifufuka, yes. Warazuse yego.
uko na uzima ndio, ufite ubugingo ye, lakini hujakubali kufunguliwa. ariko nturemera kubohorwa, ariko uracyagenda nkuboshe. Ndio maana hauna haja na kazi ya Mungu. Nico gituma umurimo w'Imana ntacyo kubwiye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaimba kama mgonjwa. Nico gituma uza kuririmba ukaririmba nk'urwaye. Ndio maana hauna sababu ya kumuimbia Mungu. Nico gituma udafite impamvu yo kuririmbira Imana. Kwa sababu haujaachiliwa huru. Kubera yuko utari wabohorwa wese. Amen. Hapo najua sitapata amen, lakini ni sawa. Nabizi ngo aho ngaho ntawakira. Kwa sababu watu wengi wako ndani ya kanisa, abantu benshi bari mu itorero wamefungwa sana, ariko baboshwe. Maisha yao imefungwa. Ubuzima bwabo buraboshe. Hamutanidanganya. Ntabwo mushobora kumbesha. Nimekaa na nyinyi zaidi ya miaka 15. Nabanye namwe imyaka hafi 15. Hata najua mila zenyu. Abe no mico yanyu ndayizi mingi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwanadamu ni mwanadamu. Mwana w'umuntu ni mwana w'umuntu. Hapa nje tunaweza cheka. Hano hanze dushobora guseka, lakini ndani tunalia. Ariko mu mitima duhaye turira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasimama hapo unasema ndashimira Imana. Umuntu akavuga ati ndiko ndashimira Imana. Imana yatukorere ibintu bitangaye cyane. Mungu ametenda mambo maajabu. Kandi twabona kuboko kuImana. Kana tumeona mkono wa Mungu. Lakini usiku mzima umeona mkono ya shetani. Ariko indimi ukindi ukazubona gusoko kwa shetani. Amani haipo ndani ya nyumba. Kubera yuko amahoro atari mu rugo. Hallelujah. Amen. Unajua shetani ni muongo. Uziko satani ari Shetani hajasoma. Satani ntiyize. Hana hata certificate. Ta certificate afite. Hajawahi hata oa. Tarashaka. Hana hata mtoto. Tafite umwana. Hana chochote kizuri. Ta kintu ciza na kimwe afite. Kwa hivyo kila kitu ambacho unakipata, ikintu cyose ubonye, jua kuna mtihani. Uzoza umenya yuko hariho examen yako. Kuna examen. Hariho examen cyasho. Na lazima upite hiyo mtihani. Lazima ngo utsinde ico kizamini. Usonga kiwango kingine lazima upite mtihani. Kugira ngo ushe mu rundi rwego nuko hari kizamini ugomba gutsinda. Ukiwa kijana unaanza maisha, unaanza kukua miaka 15. Iyo uri umusore utangiye kumva ubuzima. Kuna kitu inaitwa adolescent stage. Hari imyaka bavuga imyaka Iyo miaka yenye kijana anaanza kusikia sasa ndevu zina mama imyaka y'ubusore umusore atangira kumva baye umusore. Mama kimuongelesha anamwambia kwani uoni hizi ndevu? Bamuvugisha batari ko ntubona komeza ku muntu mukuru mfite n'ubwanwa. Ukipita hiyo miaka, umaze gutambuka iyo myaka, ukipata certificate, ubonye certificate, unasonga sasa kwa miaka ya uchumba. Ugatangira kuja mu myaka yo gushaka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kunaye harusi imetangazwa hapa. Hari ubukwe mwavuze hano. Kuna watu wako kwa miaka ya uchumba. Hari abantu bagira imyaka yo kubaka. Tafuteni mapenzi ya Mungu. Shaka ubushake bw'Imana. Unaona wakati Maria walikuwa wamechumbiana Yusufu, ndio Maria anaambiwa utabeba mimba. Urabizi yuko igihe Maria yarashakanye yarafite fiançaye na Yosefu, ko ari cyo gihe bamubwiye ngo aratwite. Ati utabeba mimba. Bati ugiye gusama inda. Akauliza itakuwaje na mimi sijui. Arababwira tese bizagenda gute? Akaambiwa Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Arabwirwa ngo umwuka w'Imana azaza kuri wewe. Na utapata mtoto. Kandi uzabyara umwana. Na itafanyikaje? Bizagenda gute? Kunazo vitu hatujui vile zitafanyika. Hari ibintu tudashobora kumenya uko bizakorwa. Mpaka tumuulize Mungu na itakuwaje? Kugeza igihe tubasha kubaza Imana ngo ese bizagenda gute? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tafuta Mungu. Shaka Imana. Biblia inasema wakati Lazaro alitoka, Lazaro ubwo yavaga mu gituro, ndio amepata uzima. Ndiyo yarafite ubuzima. Ametoka kwa wafu. Yaravuye mu bapfuye. Lakini angali amefungwa. Ariko yarakiboshwe. Yesu akasema mfungueni. Yesu aravuga ngo nibyo bimuboshe nabyo nimumukureho. Na mumwachilie awe huru. Kandi ngo nimumureke agende. Amen. 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 Labda hiyo injili hamjazoea. Birashoboka yuko ubutumwa mbabwiye mutabumenyereye. Ni sawa, si ndio? Usipende injili ya kuambiwa utabarikiwa. Ntimukunda ubutumwa bubabwira gusa ngo muzagasanirwa. Penda injili ya kuambiwa utafanya nini ndio upate baraka.
bwirwa ubutumwa bukubwira ngo ese niki ushobora gukora ugahabwa imigisha. Watu hawapendi kazi. Abantu ndi bashaka gukora. Wanapenda kupewa tu. Abantu barashaka guhabwa. Receive. Akira. Receive. Pokea. Hiyo iko. Lakini Yira. lazima tukuambie utatunzaje. Ariko biradukwiriye ngo tukubwire ngo hizo baraka umepata utatunzaje. Iyo migisha uhabwa uzayirinda gute? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema. Biblia iravuga ngo Yesu akawaambia arababwira ngo fungueni Lazarus ni mubohore na mumuachilie kandi aende. mumureke agende. Kuna watu labda wamepitia mambo mengi. Birashoboka yuko ari abantu baba baragize ibibazo byinshi. Yenye hata mara moja wamesema kama Yesu hayuko. Bakageza ubwo bavuga ngo none Yesu ntariho. Hata unarudi kuuliza Mungu maswali, kwa nini mimi ndio napitia hii? Ukugeza ubwo ubasha no kubaza Imana ngo kuki ari njewe uhuye niki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri ujue. Birakwiriye ngo umenye. Kila mtihani buri kizamini ndio upate ushindi. Kugira ngo ubashe kukinesha lazima upitie mitihani. Kugira ngo ugere ku yindi ntambwe no kugomba kunyura mu kizamini. Na hii exam ukifanya kandi icyo kizamini ugikoze neza ukipita ugitsinze unangoja klasi ya pili. Hari urundi rugero ujanwamo. Ukipita ugitambutse unangoja klasi ya pili. Hari rindi somo ujamo. Unajua ni kwa nini ikifika mwisho wa mwaka watu husherekea? Niki gituma abantu baza bakora iminsi mikuru umwaka urangiye? Atusherekei tu kwa sababu tuko. Ntabwo twiziza gusa yuko turiho. Tuzatwiziza kuko twashobojwe. Tuko wazima kwa sababu Mungu ametuwezesha. Turi bazima kuko Imana yadushoboje. Kuna watu wana ushuhuda. Hari abantu bafite ubuhamya ya mahali Mungu amewatoa. Bavyaha Imana yabakuye. Na mahali Mungu amewafikisha. Na hantu Imana yabajanye. Na kwa mambo hayo yote. Kandi kubera ivyo byose. Lazima ushukuru Mungu. Birakwiriye ngo dushime Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kuomba. Ndashaka kugira ngo dusenge. Sijui. Sinzi. Nini imekuwa ni kama mzigo. Niki gisa nicyakubereye umutwaro. Kama Lazarus ama Maria na Mary walipitia uchungu hata wakiwa marafiki wa Yesu. Nimba Marta na Maria baragezaho bagira kababaro kandi ari inshuti za Yesu. Na Yesu akasema. Kandi Yesu aravuga ngo hii kifo arababwira ngo ururupfu iko kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Ngo rubereyeho kugira ngo ruhimbarishe Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo unayapitia. Hari ibyo ushobora kunyuramo. Ili utukufu wa Mungu kugira ngo ubwiza bw'Imana icubahiro c'Imana. Shida ni utasimama aje kwa hiyo. Ikibazo nico umuntu ashobora kwibaza ngo ese muri ibyo ushobora guhagarara gute? Utaamini Mungu ndani ya hiyo? Urakomeza kwizera muri ibyo? Ama Mungu hayupo sasa? Cyangwa ugeza ahantu uvuga ngo Imana ntiriho? Kwa sababu mambo imekuja. Kuko hari ibintu wahuye nabyo. Nataka kila mmoja apate nafasi ya kumuongelesha Mungu. Ndashaka kugira ngo buri wese agira umwanya wo gutekereza. Sisi wote tunatafuta nafasi ya kumuongelesha Mungu. Ambia Mungu shakisha umwanya uganiriza Imana we ku mutima wawe. Funga tu macho zako. Humiriza. Tazama. Reba. Mambo gani umepitia? Urebe ibyo ugenda unyuramo. Ni wapi umefika? Urebe aho ugeze none. Kunaye hata yule anataka kukata tamaa. Hari ushaka gucika intege. But neno la Mungu linasema ariko ijambo ry'Imana riravuga tukiamini nitwizera tutaona utukufu. Tuzabona ubwiza bw'Imana. Tukiamini Nitwizera